Bir hafta beraber bolda Türkmen milleti qarıqçılar tarafından oğurlanan Abdurraufcan üçün Balx hakimiyetçilik qafısında adalet haymasına urup hareketlerine devam berýärler. Ve bu doğruda Balx vilayetinin emniyet başlığının ayışına göre siz arkayn bolun, biz öz işimize devam bereriz ve Abdurraufcan üçün hiç bir gaplat etmez ve bunun için inan bereriz ve arkayn oturmaz diýerler. بنان ما براتون اطمینان میتون که شما مطمئن باشین ما کار خود انجام میدیم. هیچ نوع تعلل، هیچ نوع به اصطلاح غفلت، هیچ نوع بی‌تفاوتی در مقابل قضیه عبدالرحمن و قضایای دیگه از اختطاف که صورت گرفته وجود نداشته. Ve başka bir taraftan yine aytýar, geçen gün paytaxtda bolandygyny aýdap we aňyrdan kömek istenligini aýtýarlar. مرکز بودم دوستا در جریان هستند. ما دیروز از مرکز آمدیم. در اونجا هم سر این موارد ما بحث داشتیم، با بزرگای خود نشست داشتیم، کمک حمایت از اونها را گرفتیم. Ve Balx Emniyet Komandanı Abdurraufcan doğrusunda şöyle aýdyp geçýär. Abdurrauf her xonadoni ki ila şab televizyon bebine haber meşe ve az خانم خانه شروع الا تا این سفیر خانه داغدار است. هیچ انسان، هیچ مخلوق خدا اینقدر بهرام نیست. İçerke İşler Wezirligi ve Umumi İnsan Qaçaqçılar ya Turizm Başlığı paytaxtdan İçerke İşler Wezirligine tarafından hayat iberlen ve onun aytışına göre Abdurraufcan üçün İçerke İşler Wezirligi şöyle payam ya namana iberde deyip aytýar. رهبری وزارت امور داخله 33 ولایت مسئولیتش گفتن واگذار بکنید بانه برای یک ولایت و بخصوص قضیه اختطاف عبدالرحمن پسرای سید نبی ما را مسئولیت دادن که باید بریم به ولایت بلخ و به این قضیه رسیدگی کنیم. Ve bu qaçaqçılar üçün bir tim alıp geldik ve qaçaqçılara yetmemiz az kaldı deyip aytýar. ما یک تیم بسیار خوبی را از کابل آمده خود آوردیم. جمع کماندان صاحب امنیت، رئیس امنیت ملی ولایت بلخ. انشاءالله باز هم تیم خود در دست ولایت بلخ ایجاد میکنیم. انشاءالله به سراغشان میرسیم. یک قسمت رسیدیم، فقط هم بالای سرشان هستیم. انشاءالله مشت کوبیده را باز در دهن از یا میزنیم که یا بفهمند که دیگه جای اینا